Vse od meseca julija je sila živahno širom slovenskih prvoligaških zelenic. Od poletja je prva liga Telemach postregla z ogromno zanimivostmi in atraktivnostmi. A v tem koncu tedna smo prišli do zaključnih dejanj za leto 2025. Od prvega dela sezone se bomo poslovili na ustrezen način z derbijem prestolnice. Zato pozdravljena nogometna Slovenija. V Stožicah bomo videli ljubljanski derbi med Bravom in Olimpijo. Tekmeca sta v rezultatskem smislu izenačena pri točkah, zato ta tekma ne bo samo za prestiž v mestu in o tem, kdo bo glavni v prestolnici, ampak tudi predvsem zaradi novih pomembnih točk in pa kar najboljšega izhodišča pred pomladanskim delom sezone. Darjan Matić in Mustafa Nukić pa bosta moja tokratna gosta. Fanta, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Darjan, torej zaključuje se ta del prve lige Telemach, zaključil se je tudi že prvi del druge lige, kjer si bil udeležen kot trener Tabora iz Sežane v zadnjih 6 tekmah, 4 zmage, če se ne motim. Torej, kakšen je tvoj vtis o tvojem obdobju zdaj v Sežani pri nekdanjem prvoligašu? No, zdaj je Nzuzi, napaka, dober pritisk Kojića, toda do žoge na to Beno Selan. Na svoji 101. tekmi za Bravo, krasna podaja v prostor, Aldin Jakupović je pobegnil Olimpijini obrambi in brani Dajčar. Kakšna obramba Matevža Dajčarja, sijajna priložnost. Bil izven pogona. No, zdaj pa gol, po kotu so zadeli nogometaši Brava za vodstvo z 1-0. 6. minuta in strelec je Nathan Monzango. To je njegov prvi gol. Prvi gol za Bravo. Nathan Monzango, takole na oddaljeni vratnici so pozabili na njega nogometaši Olimpije in Diga je bil na koncu prenizek. Monzango pa je premagal Matevža Dajčarja za ekspresno vodstvo Brava na mestnem derbiju. Tam je Marin, dobra dvojna kombinacija, tam znova Dofo, prišel je do udarca, vendar na koncu Uroš Likar. Dobro se je odkril Selan, priložnost za Gidada in vratnica. Obramba Dajčarja pa vratnica sta preprečili povišanje vodstva Brava. Znova Urbančič. Podaja na Tama, morda priložnost za izenačenje, tam preigrava, strelja in na koncu kot za Olimpijo. Pečar se je pripravil za strel, potem pa Nzuzi, nova priložnost za Bravo, Nzuzi je streljal mimo gola. Marin proti Motiki, to je priložnost za Olimpijo, toda Monzango pred Tamom. Monzango pred Tamom, odlično posredno. Tudi Muhamed Begović je med tistimi, ki jim pogodba poteče. Po koncu te sezone nova priložnost za Bravo. Pečar beži, Pečar vendar mimo gola. Zango, spredaj je Stanković, žoga je v avtu. Pravim, zmaga na tem derbiju prinaša 4. mesto, težave za Dajčarja, potem pa Jakupović in gol, 2-0. 56. minuta, Aldin Jakupović za povišanje prednosti Brava. Peti gol sezone za Aldina Jakupovića, ima še eno asistenco in zabil je bivšemu klubu 19-letni Jeseničan. Olimpija pa je zdaj v še težjem položaju. Takole je Martin Pečar najprej sprožil z razdalje, težave za Matevža Dajčarja, ki žoge ni zadržal, potem pa se je v pravem času na pravem mestu znašel Aldin Jakupović, ki je preigral vratarja Olimpije in tudi s pomočjo vratnice poslal žogo v mrežo. Ni uspel preprečiti zadetka na črti niti Jošt Urbančič. Pečar spremlja ga Čelhaka, beži znova Jakupović, Jelenkoviću, Aldin Jakupović in obramba Dajčarja.
Čelhaka v prostor je stekel Mitrovski, to bi lahko bilo nevarno. Mitrovski do strela in obramba Likarja. Končno so tudi nogometaši Olimpije. Urbančič pred vrata v skoku. To je Bibu. Dofo preigrava, ob njem je Selan, Dofo se bori, Mitrovski in potem Kurtič do strela, vendar le kot na koncu za Olimpijo. Podaja direktno proti vratom in žoga je v mreži. Olimpija se vrača v 88. minuti, je Brest zadev po novi asistenci Dimitra Mitrovskega. Drugi gol sezone za Marka Bresta v slovenskem prvenstvu. Odličen predložek Dimitra Mitrovskega direktno proti vratom, kot smo videli, in odločilno je žogo preusmeril Marko Brest. V njem obdobju je strelsko zelo dobro razpoložen, preigrava pa Brest na desni strani. Predložek v sredino, Lukas s strelom, toda Likar lovi. V studiu vas čaka še podrobna analiza in seveda tudi odziv. Aldin Jakupović, najprej čestitke za zadetek proti Olimpiji in pa seveda tudi za zmago na tem zadnjem obračunu v letošnjem koledarskem letu. V kakšno zadovoljstvo vam je bilo doseči zadetek proti bivšemu delodajalcu? Prvo najlepša hvala, občutki so pa zares fantastični. Trudil sem se, hotel sem maksimalno dati, da zabijem ta zadetek. Dve mi je dobro branil, enkrat sem bil osredovan, ampak eto, na koncu sem dal in občutki so fenomenalni. To je vse, kar sem hotel. Naš današnji gost in pa vaš nekdanji moštveni kolega Mustafa Nukić je dejal po tisti prvi priložnosti, ki ste jo zgrešili, da naslednjo boste pa zadeli in zgodilo se je. Prvo najlepša hvala Nuki. Nuka je bil moj soigralec in zelo dober prijatelj. On mi je dobesedno bil oče v Olimpiji, tako sem ga tretiral in verjetno se zaveda mojih kvalitet in vedel, da ga bom zabil. V zadnjem času se je začelo govoriti, da boste v zimskem prestopnem roku zapustili Bravo, konkretneje se omenja druga Bundesliga. Lahko kaj več zaupate, vas bomo tudi v prihodnje spremljali na Sport TV, kajti druga Bundesliga je konec koncev se prenaša na naši televiziji. Na to vprašanje raj ne bom še odgovarjal, ampak ja, govori se, no. To je to, ne. Okay. Najlepša hvala in pa srečno v nadaljevanju. Pedro, Lucas, thank you for coming to speak with us after this game. We know every loss is a tough loss for Olimpia, especially in the city derby. What is your impression after this game? It's difficult. We were in good moment. We improve a lot. This is fact. We know that. But today was tough. Was difficult. We were a little bit disorganized today, a little bit tired. The plan didn't work good that we trained. But for me, we need to be honest, we work good during the week. We had Celia game. It's difficult to come here to play, but I need to be honest, we need to be humble in this kind of match, run, fight, and try to win. Yeah, I know it's difficult, but we need to improve this kind of game. You yourself made a successful comeback after that injury. This is your fourth game after coming back. How do you feel personally, and how would you maybe summarize this first part of the campaign since we came to the halfway point of the season? I'm happy. Everybody knows that it's difficult to come back from this injury, but I'm happy that I can start these last two matches. I think that I couldn't help the team. I'm not in my best yet, but the important is the team. We won these last two matches. Today was not possible. We try as a team, but now we need rest and have this inter-season to train, and then come back for the championship. We can fight for this. We know that. Thank you very much and all the best in next year. Thank you. Arnold, čestitke za zmago. Še drugič v sezoni ste svojega mestnega rivala ognali z izidom 2-1. Kakšen bi bil vaš vtis po tej tekmi? Predvsem zaslužena zmaga. Bili smo res bistveno bolj konkretni od tekmeca, imeli večje število priložnosti. Pošteno smo se bali tistih zapravljenih priložnosti že in v prvem polčasu in v drugem, da bi tekmo zapeljali na 3-0, predvsem tukaj v drugem delu in v bistvu zaključili, ker vemo, da Olimpija je nevarna, predvsem po prekinitvah, uspela je siliti veliko prekinitev strani in tako tudi izenačila. Jaz sem pa vesel, ker smo spet gledali pravi Bravo, izredno discipliniran, agresiven
Sicer Zelenica danes ni omogočala najbolj tekoče igre, ker je bila močno obremenjena, tako da tukaj smo v napadu storili malo preveč napak, predvsem pogosto že izigrali, pa rabili samo miren zaključek napada, pa nas je malo zmanjkalo, ampak ustvarili smo res veliko število priložnosti in pokazali način, ki nas je krasil v bistvu čez celoten ta jesenski del in vesel sem, da smo dodali nove 3 točke. Brez dvoma ste imeli danes večjo pobudo, vseeno je Olimpija na koncu uspela znižati zaostanek, pa ste nekoliko trpeli proti koncu, ko ste čakali na tisti zadnji sodnikov žvižg. Ja, res je. Predvsem zato, tako kot sem rekel, Olimpija je zadnje gole dosegala s prekinitev, tudi zato je vstopil Jan, vedeli smo, da je en bolj nevarnih posameznikov, naredili manjšo napako tukaj pri tem golu, ampak tudi to je zelo pomemben del, da si sposoben ne narediti večje napake, kvalitetno pokriti prostor, kvalitetno žogo izbiti in zdržati tekmo, ki bi jo mogel že prej odločiti do konca, tako da v bistvu igralcem čestitam. Sedaj sledi zimski premor, na to pa priprave na nadaljevanje sezone. Kakšne so morda vaše želje v nadaljevanju? Kakšen Bravo bi si želeli videti oziroma voditi? Imate kakšne konkretne želje glede ukrepitev? Ja, tako, zdaj v bistvu najprej, ko potegnemo črto, smo izredno zadovoljni za tem prvim delom. Naš položaj na lestvici je odličen, tudi število točk smo z izkupičkom zelo zadovoljni. Na drugi strani tudi z prikazanim v tem delu sezone jaz bi opozoril, da smo dosegli veliko število golov, mislim, da je bil danes 35, če nismo šli že preko, nekaj, kar nas mogoče v preteklosti ni krasilo in vesel sem tega koraka naprej. Zdaj pa prihaja prestopen rok, mi se zavedamo, da smo razvojni klub, da je letos ogromno igralcev pri nas upozorili nase v tem delu, kar me osebno veseli, na drugi strani seveda pri sestavi ekipe skrbi, ampak od prestopnega roka bojo močno prilagojeni cilji, ki jih bomo lahko postavili za naprej. Jaz kot trener bi si želel, da bi si na eni strani želel tekmovati naprej z vsemi fanti in še nekaj dodati, ampak zavedamo se, da to ni realnost. Jaz sem v službi kluba in moram te stvari sprejeti in tudi fantom, ki bodo uspeli storiti korak naprej, močno privoščim in ne nazadnje tudi zato vsak dan delamo. Nam lahko morda vi kaj več zaupate v prihodnosti Jakupoviča? Ne, jaz ne bi o tem nič govoril, tako kot sem povedal, več fantov je tistih, ki so izredno zanimivi, mladi, ki so nas opozorili in bomo videli, kaj bo prinesel prestopni rok, tako da to je vse, kar vam lahko zaupam. Najlepša hvala in pa srečno v prihodnjem letu. Hvala. Mr. Bessone, the last game of the year didn't end as you expected. You were down 2-0 and managed to score for 2-1, but unfortunately you ran out of time. What is your impression after this game against Bravo? Well, obviously, I'm very disappointed because we didn't went through, to the game. I think my message today was a little bit wrong. We didn't really understood what we had to do in some moments, and we conceded the first goal. That it was the first time that they arrived, and in a set pieces, it's difficult when you concede a goal like this. Also because Bravo, they are a team that they are waiting for you, that you make some mistakes and they kill you, as they did, So that's why I'm saying probably I will take responsibility because I should prepare a little bit better and be prepared for after the break. That is necessary for everybody, for myself too, because sometimes, overthinking doesn't help. It's been nearly 2 months, a little bit more, and it's been everything so intense, and sometimes you need to have a break, go see the family and get back for preparation and be stronger. What will be the plan for January? Do you already have maybe a clear idea of what this team needs, what type of players you might bring in the future to be more successful? Well, the thing is, we will have a meeting this week. I'm going to go home at the end of that next week. Because we need to talk, we need to sit down and see what really need, if we need to make some changes or not. We will decide with the whole board, and then we will see. Thank you very much and hope to see you again next year. Thank you. Thank you.